السلام علیکم گلیں چاروں کو اداروں کا اور خجائیں ہر اندو دمگائیں وشو جوڑو سلامت باتیں وشیاں جمرش میں سرا ساحل و ساچاں باتاں گلیں چاروں کو اداروں کا میں رنگین دابا مرچی فدا ماوتی چینل چرے توارے تو کا یکنو کے نوارے آرتاو آیا شمی دیما پیش کن گائیں بھلے نوارا پیش کن گئی ساری اگا شما میں چینل چرے توارے تو کا نو گتگیں گورا میں چینل لائک شیئر سبسکرائب بکنی وہی نوار سرا یک لائکی علمہ بھیجنی بیائیں بنداد کنے وتی مرچی گیں اے نوارے ٹائٹلا میں نوارے ٹائٹلیں استاد منیر عمر کہ آیک جوانیں گوشندے زانک بھی آیا موسیقی فڑا جوانے صوت شاعرانی گشتگا تو آیا وتی واسطہ یک جوانے نامے خوائن تگا ماغب جنے منیر عمر اے نوار سرا کہ آ نوار فیدبند نمبر آئیے یک کہ آیا شنگو تالان خطگا بیمسی پروڈکشنا او آئیے نامہ دیدگانی نور استاد شنگو تالان خطگا او ماغب جنے استاد صوت کجام بیتگوں شاعر کجام استاد صوتیں جنکاں سوریں گلی وانوریں شاعر بوتا عارف عزیز و دیگے یک صوتے پلو تئی وشیں کندگاں شاعر بوتا ندیم ساگر دیگے یک صوتے گلی تو نازاں وتی باز مکاں شاعر بوتا خورسا جتگیں شاعر بوتا شخور زائد و دیگے یک صوتے لے لڑو شاعر بوتا سلیم گلو دیگے یک صوتے الو جنکاں شاعر بوتا ارشاد فروز و دیگے یک صوتے زہری لنجیں شفاں شاعر بوتا مبارک قاضی و دیگے یک صوتے او لیلا شاعر بوتا سلیم ثابت و دیگے یک صوتے قول و قرار پرشاں انچیں شاعر بوتا فاروق خالد و دیگے یک صوتے شن کین نگر ہیں توشا شاعر بوتا شن کے نگر ہیں توشا ہو شاعر جتگیں کورسا شاعر بوتا آدم ابراہیم او موسیقی ذوقان زیبی بوتا ریکارڈنگ شاداب اسٹوڈیو کراچی کتگی ہدایتکار و کیمرامین قیصر سمیر بوتا قیصر سیر بوتا مکسنگ اشفاق احمدہ کتا ریکارڈسٹ رضوان راجوا کتا آڈیو ماسٹر ریکارڈنگ حاجی آنول صاحب بوتا ویڈیو ترتیب محمد داؤد محمود و شکریہ پروڈیوسر گلین چاروں کو اداروں کا عشت استاد منیر عمر کے آئی ہوتی فیدبند نمبر یک شنگو تالان کو تگا بیمسی پروڈکشن آئیے نامہ دیدگانی نور ایوڑیں کوہنے نوارانی سرا اکشما سرفدی لوٹی گورا میں چینل شمدے ماں سیاڑی میں چینل علمیہ سبسکرائب بکنی پکوہنے نوارانی چار گئے واسطہ ہر کو جائیں ہر اندو دمگائیں سلامت باتیں